Bivši ministar spoljnih poslova Maldiva Ahmed Shaheed osumnjičen je da je primio mito u iznosu od $2 miliona za priznanje nezavisnosti Kosova, objavili su danas prištinski mediji. Ovu vest su prvobitno preneli mediji na Maldivima, ocenjujući da je poslanik Mohamed Nasheed podneo zahtev parlamentu da sprovede istragu i utvrdi činjenice o ovom slučaju. U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova nisu želeli da komentarišu navode medija, tvrdeći da je reč o sukobima struja na Maldivima. Ne komentarišemo unutrašnja politička dešavanja partnerskih država Kosova. Tamošnji sukobi političkih snaga su naravno njihova stvar, rekao je za gazetu Blic savjetnik šefa kosovske diplomatije Bedžeta Pacolija Jetljir Ziberaj. Ziberaj je dodao i da Kosovo ima dobre odnose sa Maldivima i da im pruža snažnu podršku. Maldivi su priznali nezavisnost Kosova u februaru 2009. godinu dana nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti.